Yesu Kristo nashimwe kuzi ijambo ry'Imana hano mu kiganiro sashoboye turamukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Karibu dusangira ijambo ry'Imana hano mu kiganiro. Yesu arashoboye. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana iguhumugisha impande zose. Turi mu ndwi idasanzwe, indwi twahariye gusaba imbabazi no kuzitanga. Haleluya. Teme tugiye kuganira kwiravuga ngo tanga imbabazi kugira ngo nawe ubabarigwe. Tanga imbabazi kugira ngo nawe ubabarigwe. Ndakwibutsa ico urima hano musi y'izuba nico nawe wimbura. Dusome mu gitabo cya Matayo ibice bya 6 mu 14 ndetse mu 15 haravuga ngo kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo nabo naso wo mwijuru azobaharira namwe, ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo naso nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Imana nidufashe cyane. Haleluya. Hano nigiye Yesu Kristo yariko yigisha abigisha gusenga. Hano rero kino gice n'igisoze risengesho yaravuze ngo nawe ukeneye yuko Imana ikubabarira ibyaha byawe nawe banza ugirira imbabazi abandi. Ndakwibutse twebwe Imana iduharira byinshi, ariko twebwe abantu tubaharira bike. Urugero ukora kw'ikintu ugikorera abandi niko nawe ukorerwako. Ico biba nico wimbura. Uko ubabarira abandi niko naso mwijuru nawe akubabarira. Muri make nta masengesho Imana yumva utamaze gutanga imbabazi. Rero nabwo uri kurasenga ariko ukaba hariho abantu utagirira imbabazi, umenye uko amasengesho yawe atibukwa. Yesu yigeze kubavuga ngo niwajyana ishikanwa ryawe imbere y'Imana ukahibukira kufise uwo mufise icyo mupfa, nguze urisige hajya ugende ubanze utunganye n'umuvukanyi wawe. Yesu nashime cyane. Renda guhamagarira gutanga imbabazi mu izina rya Yesu. Tanga imbabazi, gira abantu ugirira imbabazi. Urakene ko Imana ikugirira imbabazi, banza nawe ugire uwo ugirira imbabazi. Urakene ko Imana ikugirira neza, banza nawe ugire umuntu ugirira neza. Urakene ko Imana ikwishyuza y'amadeni uheraniwe, banza nawe ugira abantu wishyura amadeni. Haleluya. Imana ikugirire neza kandi Imana igufashe, Imana iguha imbaraga. Hari uwo mufise icyo mupfa, hari uwo wapfungishije kubera icyo mupfa, reka umufunguze. Hari ibiri kurasura nabe, gira impuhwe utange imbabazi kugira ngo nawe uzigirirwe kandi Imana igufashe cyane. Narivuze ngo icyo umuntu abiba nico yimbura. Icyo umuntu abiba nico yimbura. Uko ufukura abandi werekana intege zabo niko nawe bizogenda. Kandi kandi nakwibutsa iyo umuntu yabibye ikintu abiba imbuto nke, ariko iyo aje kwimbura yimbura imbuto nyinshi. Niko bimeze. Yesu nashime cyane. Rero Imana idufashe gutanga imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Hano mu gitabo cya Matayo 18:2-1 kugeza 23 aravuga ngo maze Petero aza kuri we aramubwira ati mushinga ntahe, inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharira kangahe? Ngeze indwi. Yesu aramubwira ati jeho sinkubwiye yuko uzogeza indwi, ariko uzogeze indwi gushitsa ibetangabo 70. Imana nishime cyane. Hano ni Petero yari kwabaza Yesu urugero rungana gute yoshobora kubabarira ku muntu yamushavuje. Petero abaza Yesu ngo mbega ngo nomugirira imbabazi inshuro indwi? Yesu aramubwira ngo sinkubwiye indwi, ariko nkubwiye indwi ibetangabo 70. Muvukanye, tanga imbabazi utitaye kuri kangahe wacumuweko. Tanga imbabazi utitaye kuri kangahe wacumuweko. Duharira bike, ariko burya duharirwa byinshi n'Imana. Ndagusengera inkomezi zo gutanga imbabazi mu izina rya Yesu. Gira abantu rekurira. Hari abantu wablotse muri telefone yawe kubera hari ibyo mupfa. Tanga imbabazi. Hari abantu utakiramutsa, hari abantu mutakiramukanya, muhuriye mu ibarabara, hari abantu utakivugisha. Ndakwibutse usanga inzira z'Imana zo gutabagwa zihishe muri abo nyene utavugisha, zihishe muri abo nyene urabariri. Tanga imbabazi kugira ngo nawe uzihabwe. Tanga imbabazi kugira ngo nawe ubabarigwe. Yesu nashime cyane. Iri cyo ukora mu gihe nyiki twahariye indi yo gusaba imbabazi. Ndagusengera mu izina rya Yesu. Imana yoroshe umutima wawe. Ndabizi warakomeretse, ndabizi urababaye, ndabizi ufise ibikomere, ndabizi warahemukiwe, ariko vyirengagize. Ndakwibutse Yesu Kristo yahaye imbabazi abasirikare bariko baramukubita. Yesu aravuga ngo bagirira imbabazi nibazi ico bakora. Kandi akwibutsa singomba kuha imbabazi
imbabazi uwazigusabye gusa. Oya, hari igihe n'umuntu ushaka kumubwira imbabazi atazigusabye. Na Baritimayo ariko ategwa mu buye yavuze gutebuze ngo Mana bagirira imbabazi ntibazi ibyo bakora. Hari abantu bagucumuye ko ari ugasangamo ntibazi ibyo bakora. Bagirira imbabazi kugira ngo nawe uruhuke, nawe witegembye. Ntabwo ushobora guhuramira n'umuntu wibaza ngo mufitaniye bifu ariko we nta n'ibyazi, wowe ukaremerwa byaguhama n'ifite ntuyijyemo kubera ibyo mupfana batazi. Rero tanga imbabazi mu izina rya Yesu. Ndakwibutse, Imana ntizokubaza ibyo wakorewe, Imana izokubaza ibyo wakoze. We tanga imbabazi mu ruhande rwawe, ibindi ubyirekere. Amahoro y'Imana abane nawe. Ndakwifurije inkomezi zo gutanga imbabazi kugira ngo nawe uzihabwe, kandi ni kimwe mu muti, ni kimwe mu nzira Imana ije gucamo kugira ngo iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Mwipfurije umunsi mwiza kandi mwipfurije indwi nziza yo gutanga imbabazi. Tanga imbabazi kugira ngo nawe uzihabwe. Imana iguhe umugisha mu izina rya Kristo. Shalom.